салом дӯстони азиз. Ин нахустин рӯзномаозмуни телевизионии Зебосанам 2019 аст ки айни ҳол манзури шумо гашта истодааст. Бо шумо ҳастам ман Шабнам Абдуллозода. тӯли 4 моҳе ки мо гурӯҳи эҷодии барнома дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ барномаи мазкурро сабт намудем. Гулдухтарони зебое дар ин барнома ширкат намуданд ва ҳамагӣ 70 нафар гулдухтарон аз тамоми манотиқи ҷумҳурӣ ба даври дигар роҳ хат гирифтанд. Барнома бошад акнун оғоз мегардад. Ногуфта намонад ки сарпарасти кулли барномаи мазкур ширкати ватании Тоҷи Кристал мебошад ки гулдухтарони зеборо аз тамоми ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба ин барнома ҷалб намудааст. дар ин барнома 70 нафар гулдухтарони зебо аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба даври дигар роҳ хат гирифтанд ва дар ҳар як барнома танҳо 7 нафари гулдухтарон метавонанд аз ҳар як ноҳия ширкат варзанд ва шоҳиҷоиза ки 50 000 сомонӣ мебошад ба танҳо як нафар дахл дорад. Он ҳам бошад ғолиби барнома. Нафарони дигарро бошад тӯҳфаҳои хотиравӣ низ интизор аст. Бо шумо будам ман Шабнам Абдуллозода. То рӯзномаҳои баъди хайр. салом дӯстон ва ҳаводорони шоу барномаозмуни телевизионии Зебосанам 2019. имрӯз мо дар толори ҷавоҳироти Тоҷи Кристал мунтазири гулдухтарон ҳастем то ин ки омада мувофиқ ба либосҳои худ аз толори ҷавоҳироти Тоҷи Кристал ҷавоҳирот интихоб намоянд ва сипас онҳоро ба барнома гусел менамоем. хотиррасон менамоем ки сарпарасти кулли барнома толори ҷавоҳироти Тоҷи Кристал мебошад. шумо ана ҳамин намуди ҷавоҳиротро интихоб намудед, ҳамин тавр? хуб, мавлида кадом намуди ҷавоҳиротро шумо имрӯз интихоб намудед? ба ман ана ҷавоҳирот маъқул шуд. Марҳамат, аз мутахассис хоҳиш менамоям ки онро ба шумо мусоидат намоянд. бинандаҳои азиз, мо дар назди Салима қарор дорем ва Салима иштирокчӣ аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошад. хуб, ин лаҳза ягон гӯшвор интихоб намудед ё ин ки на? бале, ман амон гӯшворо метавонам ҳамона мара кунам. марҳамат. ман амин гӯшворо интихоб кардам, чун амин гӯшвори сурх, яъне ранги сурхуде ки ман дар бар дорам, чун амин гӯшвори сурх ҳамин рамзи яке сурх, ин рамзи яке бадахшонӣ мебошад ва ман барои он ки инро интихоб кардам, чун инам ранги сурх аст. ҳозир мебинем мада зебанда ҳаст ё не? марҳамат. чӣ хел духтаро мезебад? бисёр зебида аст. гулдухтарон, биёед ин лаҳза ба назди Дилфуза меравем ва мебинем ки кадом намуди ҷавоҳиротро интихоб намуд ва оё он ҷавоҳироти интихоб намудааш ба либосе ки ба бар намудааст мувофиқат мекунад ва ё ин ки на. рафтем. ангуштарин интихоб мекунед? марҳамат, интихоб зиёд аст. фикр манам беҳад хуш шуд. беҳад ташаккури зиёд. Саломат бошед.
مرحمت گلدختران کدام نمودی زرو زیبا را انتخاب نمودید؟ گوشوار فقط برای که ما کمتر مانده کرد. یعنی شما میخواد که تنها از گوشوار استفاده نمود کمیتر مرحمت مساعدت نموید. گلدختران چی فکر داره درباره انگشترینی که مولوده و مهینه پیشنهاد کرد؟ خودتان چی فکر دارید؟ زیباست، خوش‌روست. میخواد که همین انگشترین رو به شما تحفه کنند؟ البته. تشکر زیاد، سلامت باشید. خب بیننده های عزیز، ما میرویم به آشیانه دویم برای انتخاب نمودن طلا برای گلدختران. ما را همراه باشید. خب مرحمت گلدختران، رسیدیم به آشیانه دویم. در اینجا انتخاب خیلی زیاد است و جواهرات های زیاد نیست، خیلی بسیار هستند. مرحمت با دوستان خود کمک کنه تا اینکه در انتخاب جواهرات آنها خطاگی نکنند. مرحمت. بسیار هم شما زیبنده است چون که همین رنگ تاقی تاق دشت سرخ هستند با گوشوارتان خیلی موافقت. بسیار هم زیبنده است و فکری من. شما در چه خیلی مقبول شد؟ من خیلی پسند آمده. خب این لحظه شاهزاده از شهر پنجکند آمده است تا برای خود جواهرات انتخاب نماید موافق به لباس خود. مرحمت. کنید و بینندگان نشان دهید که شما کدام نمودی جواهرات را انتخاب نمودید؟ زیبا است. می‌توانید گلدختران؟ زیبا است. بسیار هم زیبا است. تشکر زیاد. خودتان چی فکر دارید؟ با من هم خیلی مقبول است. گلدختران، همه شما عین حال که جواهرات انتخاب نمودید. میرویم این لحظه به سیر دوشنبه شهر عزیز. می‌توانید؟ رفتیم. دوستان عزیز، ما این حال قرار داریم در باغ علیشیر نوایی همراه گلدختران زیبا و قید کردن به مورد است که شرکت وطنی راحتور ما را این حال همراهی نموده است. خب یگان تایی شما از اشعار عبدالرحمن جومی و ینکلی شعر نوایی یگان شعر میدونید؟ مرحمت. به هر منزل که جانان من آنجاست، تنم اینجا ولی جان من آنجاست. من اردورم به همدله که باره، دلی به صبر و سامان من آنجاست. در آن کشور مسلمانی مجوید که شوخ نامسلمانی من آنجاست. چه حاجت ماهی تابان در دیاره که خورشید درخشان من آنجاست. به تیغ آن مه دلم را می کند چاک، بهانه آن که پیکان من آنجاست. مخوان جامی جز آنجا گفته خویش که محبوب سخندان من آنجاست. تشکر زیاد، سلامت باشید. دوستان عزیز، اینجا مهینه سرود رو زمزمه می نمایند، ما باشیم او را همراهی می نماییم. مرحمت. شب ندیدم تو را ستاره من، شعله‌ور در هوا ستاره من، در حسابی ستاره های فضا، در حسابی ستاره های فضا، به تو
کردم خطا ستاره من به تو کردم خطا ستاره من دخترانی تاجی روی لبانی تاجی آرامی جانی تاجی در خاندانی تاجی دخترانی تاجی روی لبانی تاجی آرامی جانی تاجی در خاندانی تاجی لای 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 دوستان عزیز این لحظه ما همراهی گلدختران از باغ علیشیر نوایی دیدن نمودیم و این لحظه رهسپار میگردیم جانب برنامه. ما را همراه باشید. салом тамошобинони азиз, ин аст марҳилаи дуюми озмуни ҷумҳуриявии зебосанам 2019. номи насаби ман Муборис Усмонов ва ман роҳбии ин шоу озмуни телевизионӣ мебошам. қайд кардам ба маврид аст ки сарпараст ва ташкилкунандаи ин озмуни бонуфуз ширкати ватанӣ маркази ҷавоҳироти Тоҷик Кристалл мебошад. имрӯз баъд аз воқеан ҳам рақобати зиёд, то як андоза гуфтам мумкин аст ки баъд аз душвориҳои зиёд давраи якум, яъне давраи кастинг ба итмом расид. Билохира вилояти Хатлон, вилояти Суғ, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ноҳияи тобеи Марказ ва пойтахти азизи мо шаҳри Душанбе иштирокчиён воқеан ҳам зиёд буданд. аммо аз мобайни ҳамаи он минтақаҳое ки худи ҳозири ман номбар кардам, ҳамагӣ 70 нафар ба даври дуюм, ба марҳилаи дуюми озмуни ҷумҳуриявии зебосанам 2019 роҳат ёфтанд. бисёр нафароне ки вақте ки мо марҳилаи якуми озмунро пешкаш намудем, бисёр нафарон навистанд ки яъне ки ин барнома то як андоза ягон маъно надорад ва шартҳояш то як андоза номуайян аст. дӯстони азиз, бори дигар такрор мекунам ки мафҳуми кастинг ин мафҳуме аст ки дар он ҷо ҳамаи истеъдодҳо, ҳамаи ҳунарҳо, ҳамаи маҳоратҳо ба пуррагӣ дида намешаванд. яъне ки мо пеш аз оне ки худи эълонҳои барномаи мо буд, реклама, анонс буд, дар он ҷо мо гуфта будем ки масалан ҳаст критерияи махсус аз 18 то 28 сола, ҷинси латиф, пеш аз ҳама қадди расо, симои тоҷикона ва пеш аз ҳамо баъзе истеъдодҳои онҳоро дидем, нафароне ки пешниҳод карда тавонистанд. ва марҳилаи дуюм барои чи аст, дӯстони азиз? марҳилаи дуюм шартҳои муайян дорад ва тариқи ин шартҳо холҳо дода мешаванд. ва имрӯз мо чӣ кор кардем? нигоҳ кунед, холҳои мо оддӣ нестанд, онҳо холҳои тиллоӣ ҳастанд. яъне ки ҳар як холе ки иштирокчии мо мегирад, ин як тангаи тиллоӣ мебошад. ва имрӯз ман фикр мекунам ки марҳилаи дуюм воқеан ҳам шавқовар ва хотирмон мешавад, зеро ки беҳтаринҳо аз ҳамаи минтақаҳо имрӯз ҷамъ омаданд ва мақсади онҳо танҳо як аст: ғолиб шудан. ман фикр мекунам ки нафаре ки ба худбоварӣ дорад, нафаре ки аз имрӯза шартҳое ки мо пешниҳод мекунем воқеан ҳам аз уддаи онҳо мебарояд, ҳатман ба даври финалии озмуни ҷумҳуриявии зебосанам 2019 мегузарад. оғоз мекунем. тамошобинони азиз, қарсакҳои шумо. имрӯз аъзои якамони мо то як андоза нигоҳ кунем, дар охир баҳои ҳалкунанда доранд ва гуфта метавонем ки ақидаи онҳо чун ҳар вақта барои мо бениҳоят муҳим аст. ва худи ҳозир мехоҳам ки аъзои якамони моро барои шумо муаррифӣ кунам. Дилхоҳи Нозиршо, корманди телевизион ва радио, ва гуфта метавонем ки аллакай аъзои якамони доимии мо. қарсакҳои шумо. ба сафи
аъзои ҳакамони доимии мо як нафари дигар ҳамроҳ мешавад. Ин нафар сорандаи шинохта хушсадо хушсимо Вахиддини Малии қарсакои шумо. аъзои ҳакамони навбатии мо воқеан ҳам хонуми зебо, коргардони барҷастаи филмҳои тоҷикӣ Сӯҳро Музофиршоева. Кафкобиёи шумо. нафари навбатӣ бошад аллакай таҷрибаи хуби аъзои ҳакамон буданро дар бисёр чорабиниҳо доранд, алалхусус чорабиниҳои байналхалқӣ. Сорандаи шӯҳратёри тоҷик Зафар Абдуалимов. Кафкобиёи шумо. имрӯз аъзои ҳакамон ман барои шумо мегӯям ки бахшҳои марҳилаи дуюми озмуни зебосанам чунин мебошанд: намоиши либосҳои миллӣ, бахши ҳозирҷавобӣ, бахши дузандагӣ, бахши пазандагӣ, бахши ҷасорат ва нотарсӣ ва ҳамзамон бахши намоиши либосҳои аврупоӣ. аъзои ҳакамон дар марҳилаҳое ки мо муайян кардем, яъне ки шумо танҳо дар охир метавонед ки холи худро ин ки тангоҳои тиллое ки мо гуфтем барои иштирокчиён диҳед, вобаста аз оне ки онҳо аз ин шартҳое ки дар ин ҷо ҳастанд чӣ гуна аз удаи ин шартҳо мебароянд дар охир танҳо. аммо вақте ки ҳар як иштирокчӣ мебарояд, масалан бахши аввал аз худи ҳозир, метавонед ки ягон савол, фикру ақидаҳои худро озодона баён кунед. холҳоро танҳо худи ҳозир мутахассисони масалан соҳаи дузандагӣ, ҳамзамон пазандагӣ ва дигару он нафарҳо метавонанд ки дар ин ҷо бидиҳанд. фаҳмо? бисёр хуб. пеш аз ба ин саҳна даъват кардани иштирокчиён, худи ҳозир ба ин саҳна сарояндаи хушсадо, нафаре ки воқеан ҳам тарзу усуби хосаи худро дорад дар иҷрои ши суруд, Зафар Абдуалимовро даъват мекунем.
худи ҳозир оғоз мекунем ва қайд кардан ба маврид аст ки дар имрӯза нашри барномаи мо 7 нафар иштирокчӣ аст. 7 нафар иштирокчӣ аз ҳар гуна минтақаҳои тоҷикистони азизи мо. имрӯз иштирокчиҳо ҳастанд аз ноҳияи тобии марказ, аз шаҳри Душанбе, аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, аз шаҳри Кӯлоб, аз шаҳри Панҷакен ва ҳамзамон аз шаҳри Бохтар. иштирокчии якумини мо аз шаҳри Бохтар мебошад ки ин нафар Ҳайдарова Мавлуда мебошад. Қадашон 1 метр 70 сантиметр аст. Ин нафар дар вақти пурсишномаро пур кардан нависта буданд ки маҳорати асосии ман ин пухту паст мебошад. Истиқбол мегирем қарсакҳои шумо намоиши либосҳои миллӣ. ба рӯшаниву ба гарми ба навбаҳор салом. Чу пешвои хирадманд баҳри халқи диёр, ба халқу кишвари худ дорад ифтихор салом. Ассалому алейкум муҳтарам ҳакамони нуктабину нуктасанҷ, бинандагони азизу арҷманд. Ҳайдарова Мавлуда ҳастам аз диёри зебоманзари нигини вахшу хатлон, шаҳри овозадору тозабунёди Бохтар омадам. айни замон хонандаи литсеи давлатии Ориёно мебошам. шаҳри Бохтар ин яке аз шаҳрҳои қадима мебошад ва таърихи 2000 сола дорад. дар шаҳри Бохтар бисёр таърихиҳои яке аз онҳо ин ҳайкали Исмоили Сомонӣ мебошад ва боз ҳайкали Абу Абдуллои Рудакӣ, теппаи Бибихонум. ҳайкали Исмоили Сомонӣ чӣ хеле ки мову шумо медонем, Исмоили Сомонӣ асосгузори давлати Сомониён буд ки тӯли 15 сол ҳукмронӣ кардааст. Абу Абдуллои Рудакӣ сардафтари классики адабиёти форсу тоҷик мебошад. соли таваллудаш 858 дар Панҷакенти Панҷруди вилояти Суғд ба дунё омадааст ва соли 941 дар зодгоҳи худ аз олам чашм пӯшидааст. идома медиҳем иштирокчии навбати мо Саидова Маҳинбоно мебошанд. истиқбол мегирем намоиши либоси миллӣ аз ҷониби иштирокчии мо Саидова Маҳинбоно. қарсакҳои шумо. کی روی اول سلام است زیرا که سلام احترام است. من سعیدова Маҳинабоно خوشبخت از آن هستم که در چنین دولت آباد و زیبا گلگل شکوفان صاحب استقلال دموکراتی زندگی و تحصیل نموده ایستادم. من در یکی از شهرهای زیبا منظری تاجیکستان که از مرکز شهر آنقدر هم دور نیست در شهر وحدت به دنیا آمدم. شهر وحدت یکی از شهرهای زیبا منظر می باشد و از یکچند استراحتگاه ها موجود است، از جمله استراحتگاه هیرامید. زیرا که هر یک سیاحی که به این مملکت می آید حتما از منظره های دلفریب استراحتگاه هیرامید دیدن می نماید و این چنین
بسیاری از شاعران از جمله شاعر شناخته جمهوری تاجیکستان شادروان میرزا فیضعلی، استاد بازار صابر، اینچنین هنرمندان شناخته جمهوری تاجیکستان قربانعلی عبدالله، فیضگل یوسفووا، نگینه رواپова شادروان در اینجا در این زادگاه به دنیا آمدند. اشتراکچی نوبتی ما را پیشواز میگیریم. назирзода шаҳзода ин нафар аз вилояти суғд шаҳри панҷакен мебошанд. намоиши либоси миллӣ. سلام ای بی جای ملیونم، سلام از خاک پاکی سغدیانم، سلام ای ریشه پیوندی بهارم، سلام ای ناز پروردی خزانم. وطن ای قبله و محراب عشقم، بشو بیدار از آهنگ و جانم. با آفتابی وطن، با قله های پاسبان، با انسان های شریف و خجسته حضور سلام آوردم. از میلادگاه بابای ردکی و استاد لایق، من نرزیزاده شهزاده، گلدختری یک گوشه دلربای تاجیکستان، از شهر پنجکن به دوره دوم این زیبایی که در سراسر کشور محبوبیت زیاد دارد راه یافتم. در تلاش پیشه زحمت طلبی زندگی را از بر کردم، زیرا یک طراح می تواند فرهنگ وطنی خود را در عرصه جامعه معرفی کند. ишорчии навбати мо бародзода зулайхо ин нафар аз вилояти хатлон шаҳри кӯлоб мебошанд. намоиши либосҳои миллӣ истиқбол мегирем. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند رای، خداوند روزی ده و راهنمای. السلام علیکم اعضای حکمان و اشتراکچیان عزیز. برادرزاده زلیخا هستم، زاده و استقامت کننده کلاب شهر باستانی. کلاب یکی از سرزمین‌های قدیم‌ترین آسیای مرکزی به حساب می‌رود که 3500 سال پیش در آنجا مردمان کشاورز و چاروادار زندگی می‌کردند. واقعاً هم کلاب یکی از شهرهای بهترین جمهوریمان به حساب می‌رود که تاریخ زیاده از 2700 ساله را دارد. کلاب با هنرمندان و شاعران خود فخر می‌کند، به مثل سفر محمد ایوبی، به مثل سیدعلی ولیزاده، به مثل خاصیت ولیزاده، به مثل هنرمندان مشهور خود دولتمند خالف، گلچهره صادق، خیری وطن و دیگران. و همه شما را به کلاب شهر باستانی برای
برای سالهای 2021 که پیشوای معظم ملت این سال را سال رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کردند. همه شما را به کلاب شهر باستانی دعوت میکنم مرحمت به کلاب شهر باستانی بیایید تا اینکه در اینجا منظره های تاریخی به نهایت زیاد هستند. سیاحانی که بر کلاب شهر باستانی سفر میکنند از همه بیشتر بسیارتر به آرامگاه میر سید علی همدانی می روند و در کلاب شهر باستانی یک چند ناحیه های هستند که آنجا بسیار هم منظره های خوشباد و هوای دارد، به مثل چیل دختران، به مثل قلعه هولبوک، به مثل مزار امام اسکر جان. ишtirокчии навбатии мо аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон сургайкова салима мебошанд. Истиқбол мегирем бахши намоиши либосҳои миллӣ. ассалому алайкум азоёни ҳакамон. Ман Сургаекова Салима 2 апрел соли 1996 дар ноҳияи Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дунё омадаам. ноҳияи Мурғоб яке аз ноҳияи дурдасттарин ва яке аз ноҳияҳои баландтарин ва хунуктарин ба шумор меравад. ҳамчун ноҳияи Мурғоб яке аз ноҳияи сайёҳӣ ба шумор меравад و در ناحیه مرغاب در فصل‌های گرم بسیار سیاحان دیده می‌شوند. یعنی در ناحیه مرغاب همچون یک ناحیه تاریخی میباشد. در ناحیه مرغاب بسیار کوه‌ها وجود دارند. یعنی یکی از کوه‌های آن رنگکول میباشد. رنگکول این یک کول میباشد که وی در خود رنگ‌های گوناگون دارد. و دوم باشد این ساسیق کول. ساسیق کول این یعنی یک کوله که بوی در خود دارد، بوی عجیب در خود دارد. و باز در ناحیه مرغاب یعنی باز قرقول. قرقول یعنی این یک کوله که کولی سیاه دارد، از همین سبب یعنی رنگ قرقول نام گرفته است. و در ناحیه مرغاب اساساً یعنی یک گرم چشمه وجود دارد که مودیان نام دارد که برای انسان و خیلی فایده دارد. ناحیه مرغاب اساساً به چارواداری هم بسیار مردمان مشغول و یکی از این چارواداری خودتان میدانین این حیوانی که قطاس نام دارد. و ناحیه مرغاب یعنی اساساً یک ناحیه افسانوی می باشد و ناحیه مرغاب اساساً خودتان میدانید که در آنجا دو ملت زندگی میکنند. یکمش ملت تاجیک و دویمش ملت قرغیز همچون دوستانه و همچون برادرانه زندگی میکنند. و من میخواهم که خودتان به همین ناحیه افسانوی رفته خودتان از همین جایهای باید شما هم از همین جایهای تاریخی هم با خبر باشید. спасибо мегем иштирокчии навбатии мо ин нафар аз шаҳри душанбе мебошанд. Абдуллоева сайёҳат бахши намоиши либосҳои миллӣ. истиқбол мегирем. سلام و صد سلام از جانب ما
салому эҳтиром аз ҷониби мо. ман абдуллоева саёҳат 18 январи соли 1998 дар шаҳри душанбе таваллуд шудам. душанбе хонаи осоиши дил, маро дури зи ту корест мушкил. душанбе маркази ҷумҳурии тоҷикистон, шаҳри пайвандгари дилҳо, макони меҳру шавкат, маскани тоҷикони бузург аст. душанбе кишварест ки барои хурд то бузург ин сарзамин ватан аст. ватане ки дар канори бузургаш ба дунё омадаему бузург гаштаем. ватане ки мисли модари ғамхор дӯсташ медорем. меҳане ки сар то сар гулгулшукуфону ободу зебову бо фароғат аст. эй дӯст биё сайри тамошои душанбе, бешубҳа ту ҳам мешавӣ шаҳидои душанбе. Ташаккур. иштирокчии навбати мо Худоёрова Дилфуза мебошад. бахши намоиши либосҳои миллӣ истиқбол мегирем. ассалом аз ҷониби мо ҷумла дӯстонро салом. ҳар ки моро дӯст дорад дӯстдоронро салом. андар ин даври дуюм ҷамъ омадем, меҳмонон дӯстон ҳам сарпарастон ассалом. салому дуруди самимонаи маро бипазиред тамошобинони гиромӣ. ҳамаи шумо медонед ман Худоёрова Дилфуза аз ноҳияи шаҳри нави Бостонӣ мебошам. ноҳияи шаҳри нав яке аз ноҳияҳои хушбоду ҳавои Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. дар шаҳри нав шоире дар васфи шаҳри нав чунин гуфтааст: шаҳри зебо, шаҳри дилҳо, шаҳри якто, шаҳри нав, маскани гулдухтарони чеҳрахандон шаҳри нав. тоҷику узбеку рус инҷо бародар буду ҳаст. шаҳри зебо, шаҳри сулҳу, шаҳри дӯстӣ, шаҳри нав. дар ноҳияи шаҳри нав ҷойҳои таърихӣ хеле зиёданд ва ҷойҳои сайёҳӣ низ вуҷуд дорад. яъне аз ҷумла кӯли париён, кӯли маҳиён ва якчанд ҷойҳои дигар низ дорад. ман ҳамзамин ва ҳамдиёри шоири бузург Мирзо Турсунзода ҳастам ва мехоҳам ки аз шоир якчор мисра суруд шеър баҳри шумо пешкаш намоям, қироат намоям. то тавони дӯстонро гум макун, дӯстони меҳрубонро гум макун. дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст, мушкил осон кун касонро гум макун. ман дар васфи шаҳри нав каме ҳам бошад маълумот додам ва мехоҳам ки ҳамаи шумоёнро бар шаҳри нави Бостонӣ даъват намуда аз меваҳои боғҳо ва аз дарёҳои пури оби софаш меҳмонӣ даъват намоям ва меҳмондорӣ намоям. ин анору себ аз шаҳри нав, бале? боз як саволи дигар, ин барои кие? барои ҳама. мо боз овардагӣ барои дигар тамошобинон бисёр овардед? бале. ягон халтаи калон аст чи бале, бале. ин тавр ки бошад имкониятҳо бисёр хуб аст. ман ташаккур мекунам барои шумо, қарсакҳои шумо. фақат як тоашро метед барои ман. бисёр анори шаҳри нав, дӯстони азиз.
бисёр хуб. Бахши аввали мо ки намоиши либосҳои миллӣ ва муаррифии минтақаи худ махсусан аз диёзи сайёҳӣ буд, ба итмом расид. Бисёр хуб. биёед барои ҳамаи иштирокчиёни мо як қарсаки баланд. дӯстони азиз, ба фикри шахсии ман бисёр омодагии хуб доштанд. акнун марҳилаи дуюми мо оғоз мешавад. пеш аз оғоз кардани марҳилаи дуюм мо худи ҳозир мехоҳем ки аъзои якамони мо фикру ақидаи худро оиди иштирокчиён дар умум иброз намоянд ва оиди намоиши либосҳои миллӣ ва муаррифии минтақаи худ. Марамад. ман мехостам ки шумо дар ин 6 даври оянда духтарҳои бисёр зебову воқеан зебосанамҳо мана кафкубӣ мекунанд барои шумо зебосанаме. камакак мехостам барои шумо барои тақвият аз анаҳмон нерӯе ки шумо ҷасорату ҷуръате ки ба ин озмуни бисёр зебо ташриф овардед нисбатан озодтар бошед, чеҳраболида бошед, хандидарӯ бошед. кулли сайёра дунё шуморо нигоҳ мекунад ва ба чеҳраи тоҷик, ба сухани тоҷик, ба миллати тоҷик баҳо медиҳад. тоҷикистонро бо ҳузури худ, бо тавонмандиҳои худ зиннат диҳед. ташаккур. این دخترانی که در اینجا هستن نخست من به همه اونها موفقیت میخواهم و همه اونها رو میبینم که آمادگی جدی گرفتن. احسن به همه شما و معرفی لباس های ملی خیلی اعلا بود از جانب تمام دخترانی که اینجا حضور دارند. به همه شما من احسن میگویم. امروز چهره های زیبای دختر تاجیک رو من دیدم و خیلی خرسندم، شادم که اینا زادگاهشون رو معرفی کردن و من شخصا خواهشی اونجا رفتن رو دارم. گرچنده که مثلا من مرغاب رو نصب میشناسم چون که فیلم مستند دارم درباره این منطقه دوردستترین تاجیکستان، لیکن این دخترک خیلی خوب معرفی کرد. یک سوال، بعد از اینکه معرفی کردن منطقه گوناگون رو کدام منطقه رو میخواهید که شما از همه زیادتر بید؟ یعنی میخوام شهر نو روم، میخوام شهر نو باز یک بار دیگر مرغاب روم، میخوام پنجکند روم، سرازم رو ببینم از نزدیک و خیلی زیبا هستن. امروز خیلی خوب تیاری دیدن. تشکری زیاد. تشکر. سپاس برای شما. ظفر عبدالعلیموف. مرحمت. دخترها همشون زیبا، لباسهایشون هم شینم. گفتنی هستم که در حقیقت در هیجان نباشید، کم ترک آزاد ترک باشید. در حسن شما خنده میزیبد، در حسن شما کم ترک از صدقاً گپ زنید. همین درباره زادگاه خود نقل میکنید، صدقاً گپ زنید. دیگر همه زیبا بود، همه بهترین بود. تشکر زیاد میگم برای اعضای یکمان. قرصک‌های شما. محترم اعضای یکمان، بخش دوم است. این بخش حاضر جوابی. در اینجا سوال‌های گوناگون میشوند. پیوستگی دارد با زباندانی، با جغرافیا، هستند حتی چیستان‌ها، تاریخ، ادبیات، جهانبینی. عموما اگر اهمیت سوال‌ها میشن که سوال‌های منطقی میشوند. برای همین 15 سوال پیشنهاد می شود. اشتراکچیان محترم، وقتی که شما جواب سوال رو میدونید، دست خود رو میبردارید و به نزد بلندگویک میروید و جواب رو پیشنهاد میکنید. اگر جواب شما درست باشد، برای شما یک تنگه طلا یعنی یک خال داده می شود. این تنگه های طلایی برای چی لازم است؟ من در آخر برنامه میگویم. بسیار شاخوار میشد. از یکمان اگر شما اجازه دید، من سوال یکم رو پیشنهاد میکنم. آغاز میکنیم سوال ها از تاریخ و ادبیات تاجیک. سوال بسیار هم شوق‌آور است و تا یک اندازه دشوار است. بعضی سوال‌های ما بی‌نهایت آسان هستند، بعضیشون دشوار. در انجمن یکم نویسندگان تاجیکستان که از 10 تا 18 مای سال 1934 در شهر دوشنبه برگزار گردید، تشکیل اتحاد نویسندگان تاجیکستان اعلان کرده شد. رئیس اولین اتحاد نویسندگان تاجیکستان همان وقت کی انتخاب گردیده بود. این شاعر و نویسنده برجسته تاجیک می باشد. لقمه می پرتویم برای شما و فکر می کنم که بسیار خوب. مرحمت مایم بانو سعیدова با نزد بلندگویک. بسیار خوب. من بسیار می خواهم که شما جوابی درست پیشنهاد کنید. صدرالدین عینی باشه نویسنده خب. صدرالدین عینی کم ترکک خطا کردید. متاسفانه خطا. مرحمت یکم وریانت دیگر باشد میتونید که پیشنهاد کنید. نباشد میرزا تورسونزاده. نه میرزا تورسونزاده هم نه. مرحمت میتونید جای خود را اشغال کنید. امکانیت رو به دیگر نفر میدیم. بسیار فکر کنید.
марҳамат, Дилфуза Худоёрова аввалин шуда даст бардоштанд. Лоҳутӣ. Абулқосим Лоҳутӣ. Дуруст. Қарсакҳои шумо. дар соли 1934 раиси аввалин иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ҳамон вақт Абулқосим Лоҳутӣ интихоб гардида буданд. 1 тангаи тиллоӣ барои Дилфуза Худоёрова. қарсакҳои шумо дастгирӣ мекунем. Дилфуза метавонед нигоҳ кунед, аллакай 1 тангаи тиллоӣ ҳаст, дар экран ҳаст, тамошобинони мо ҳам дида истоданд. Саволи дуюм. Шумо дар давидан, саволи мантиқӣ аст. Шумо дар давидан нафаре ки дар мақоми дуюм буд пеш гузоштед. Шумо ҳоло дар мақоми чандум ҳастед? Ки якум бардошт? Азо якамон. Биёед боз имконият медиҳем барои Дилфуза Худоёрова. аз одами дуюм ки бошад дуюм. Дуруст. қарсакҳои шумо, аллакай шумо соҳиби 2 тангаи тиллоӣ гаштед. давом метиҳем. Агар иштирокчиёни азизи мо омода бошанд, саволҳо дар ин ҷо бениҳоят ҳам зиёд ҳастанд. мо худи ҳозир барои шумо саволи навбатиро пешниҳод мекунем. ин савол пайвастагӣ дорад боз ҳам бо таърих ва адабиёт. Саволи душвор. 3 октябри соли 2000 рӯзи ба миён омадани яке аз рамзҳои асосии давлатдорӣ дар кишвари мо аст. чӣ рӯз буд он? 3 октябри соли 2000. умуман ин чизе аст ки мо ҳар рӯза истифода мебарем. бисёр нафарон мегӯянд ки хушбахтии мо маҳз аз ҳамон чиз вобастагӣ дорад. баъзе нафарон мегӯянд ки не, хушбахтии мо аз ин чиз вобастагӣ надорад. ҳар як қадами шумо вобастагӣ дорад. бале, марҳамат. Маимбону Саидова. интернет бошад. интернет соли 3 октябри соли 2000 дар Тоҷикистон интернет пайдо шуд мегӯед. Нодуруст умуман. Марҳамат. Не, як хоҳиш. Салима даст бардошта буданд. марҳамат хоҳиш мекунам. об бошад. Чӣ бошад? Об. Мо об надоштем то соли 2000. Тоҷикистон яке аз мамлакатҳое аст ки аз ёзи захираҳои обӣ рақами 1 аст ба фикри ман дар дунё. бисёр хуб. бо диққат фикр кунед. барое ки шумо бихӯреду бинӯшед, барои шумо чӣ дар кор аст? пули миллӣ. дуруст. Дилфуза. дӯстони азиз, тамошобинони азиз, қайд кардам боварид аст ки 3 октябри соли 2000 рӯзи ба муомилот баромадани пули миллӣ сомонӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 1 қарсаки баланд, 3 тангаи тилло. танго бениҳоят бисёр шуд. давом метиҳем. саволи навбатии мо. ин саволам бисёр саволи шавқовар аст. Арабистони Саудӣ аз Аморати Муттаҳидаи Араб фарқ дорад ё ин ки не? марҳамат. Зулайхо ба назди баландгӯяк. бале, арабистони саудӣ аз Аморати Муттаҳидаи Араб. аморати муттаҳидаи араб ба кулли фарқ дорад. дуруст аст. зеро ин 2 минтақаи алоҳида аст. кафкубиҳои шумо бисёр хуб. 1 тангаи тилло соҳиб мегарданд Зулайхо Барозода. худи ҳозир дар экран пайдо мешавад ба фикри ман. давом метиҳем. саволи навбатӣ. худи ҳозир ин саволам бисёр саволи хуб аст. модари он нафар Розия Озод шоир ва як зани маорифпарвар буд. дар тарбияи писари худ он модар нақши боризе доштааст. гап сари кӣ меравад? ман як чизро мегӯям. нигоҳ кунед. фарзанди ин нафар, яъне ки Розия Озод, нафаре аст ки қаҳрамони Тоҷикистон аст. мо 6 нафар қаҳрамон дорем айни замон. барои ҳамин аллакай барои шумо ҷавоб додан ба ин саволи ман бениҳоятам осон шуд. марҳамат. Дилфуза. хуш. шириншоҳ Шотемур. хато. мутаассифона метавонед ҷои худро ишғол кунед. хуш. Мавлуда. марҳамат бароед. марҳамат хоҳиш мекунам. мирзо Турсунзода. хато. мутаассифона. як имконияти дигар доред ҳамаи духтарон. як чизро барои шумо мегӯям. он китоби таърихе ки шумо доред, алахусус таърихи Сомониён, таърихи тоҷикон пайвастагӣ дорад бо ҳамин нафар. мо биёед Сайёҳат Абдуллоеваро ҷавобашонро қабул мекунем, зеро аввалин шуда ҷавоб доданд. ин нафар Бобоҷон Ғафуров мебошад. кафкубиҳои шумо
мо як тангаи тилло медиҳем ба Сайёҳат Абдуллоева барое ки ҳозири ҷавоб буданд дар ин бахш ва махсусан тезтар ва зудтар аз ҳама ба ин савол ҷавоб доданд. Саволи навбатӣ: дар инсон он чиз фақат зиёд мешавад ва ҳеҷ вақт кам намешавад. Чӣ? Не, Салима якум шуда даст бардоштанд. Маромад. сини сол боша. Дуруст. Кафко биёй шумо. Бисёр хуб. Як танга дода мешавад ба Салима. Тангаи тилло. Саволи навбатӣ. Ми саволро фикр мекунам ки бисёр нафарон бояд ки донанд. Се нақби асосии кишвари мо чӣ номҳоро доранд? Маромад кӯшиш кунед, ҳаракат мекунед ки Зулайхо Бародзода якуми шуда даст бардошта. Маромад наздик мешавем. Се нақби асосии кишвари мо чӣ номҳоро доранд? нақбҳои обӣ. Не, ин нақби обӣ намешавад. Маро дуруст фаҳмед. Мо Тоҷикистон соли 1991 соҳиби чӣ шудем? 9 сентябр. Яъне ман барои шумо луқма фарзидам. Якум нақби мо ном дорад истиқлол. Маромад Маимбону наздик шавед. Ду тои дигарашро номбар кунед ва соҳиби як тангаи тиллоӣ мешавед. нақби чормағзак. Чормағзак? Не. Хуш. Маромад Шаҳзода, шумо бояд ҳатман ҷавоб диҳед, зеро шумо аз панҷа кен. шаҳристон. Шаҳристон дуруст. Қарсакҳои шумо як тои дига дорад. вақте ки масалан нигоҳ кунед, об аз кӯҳ аз баландӣ вақте ки мебиёяд чунон, онро одатан чӣ мегӯянд? Яъне ки ин нақб ном дорад, агар ҳарфи аро хат занем, нақби шаршор. биёед баҳрҳол барои кӯшиш кардан, барои ҷавоб додан, барои Шаҳзода низ як тангаи тилло медиҳем. Кафко биёед шумо. Бисёр нағз роҳ афтода шудан лозим нест. Маимбону Мавлуда бояд шумо кӯшиш кунед. Қариб ки ҳама як тангаи тиллоӣ доранд. Дилфуза аз ҳама зиёд кӯшиш карданд. давом метиҳем. Саволи навбатӣ: кадом сол одам ба моҳ рафта буд? камка кӯмак мекунам. Ман охирон рақамашро мегӯям. 9. Маромад Салима. соли 1964 боша. 9ро гуфтам ку ман. соли 1969. ба ҳар ҳол биёед барои Салима, барои кӯшиш як тангаи тилло медиҳем. қарсакҳои шумо. Ман як чизро мегӯям, вақте ки ман ягон луқма мепартоям, ягон чизро мегӯям, маро бо диққат гӯш кунед. худи ҳозир Салима бисёр наздик буданд, ҷавоб доданд, вале 64 гуфтам, вақте ки ман гуфтам ки охирон рақам ин 9 мебошад. як саволи дигар: қонунҳои Ньютон чанд то ҳастанд? якуми шуда Маимбону ҷавоб додан, қонунҳои Ньютон 3 та мебошанд. қарсакҳои шумо як тангаи тилло ба Маҳинбону Саидова медиҳем, аз шаҳри Ваҳдат мебошанд ин нафар. давом метиҳем. Саволи навбатӣ: модари меҳрубон 3 фарзанд дорад. то охир гӯш кунед. дуюмиаш Азиз, сеюми Нигора дорад, якуми чӣ ном дорад? якум шуда Зулайхо Бародзода ҷавоб додам. барои ҳам биёед барои Зулайхо як тангаи тилло медиҳем. қарсакҳои шумо. саволи осон буд, бисёр осон буд. давом метиҳем. саволи навбатӣ: инсон қариб ки ҳар шаб худаш кӯшиш мекунад ки он кор кунад, вале боз ҳам вақте ки он ба кор медорад нороҳат мешавад. чӣ аст он? маромад якум шуда даст бардоштанд Маҳинбону. маромад. инсон ҳар вақте ки пеш аз хоб кӯшиш мекунад ки фикр накунад, лекин боз ҳамон фикрҳои ҳархела ба ёдаш. фикр гуфтани ҳастед. биёед имкониятро барои Шаҳзода медиҳем. хато ҷавоб додед. маромад Шаҳзода. одам вақти кор кардан рӯзона кор мекунад, монда мешавад. ин мондашавӣ? не, хато кардед. имкониятро ба Зулайхо Бародзода медиҳем. шояд ин соат бошад. қариб ки наздик. боз чӣ? ақрабаки соат. нодуруст. маромад биёед имконият медиҳем ба Салима. бисёр наздик будед, вале мутаассифона вақт бошад. хато. маромад Маимбону Саидова. саҳарё будилник. дуруст. қарсакҳои шумо. ман мегӯям ки бисёр наздик буданд. вақт, соат, вале мутаассифона.
давом медиҳем. Саволи навбатӣ саволи бисёр шавқовар аст. Бо спидометр чиро чен мекунанд? Маромад, Дилфуза. давление. Бо спидометр давлениро чен мекунанд. Ман он гуфт тасаввур мекунам. хуш, биёед сайёҳат даст бардоштан, барои сайёҳат имкониятро медем. Дилфуза ҷои худро ишғол кунед, ман хоҳиш мекунам. дилро Бо спидометр дилро чен мекунам. дӯстони гиромӣ, бисёр мо кашфиётҳои нав карда истодаем имрӯз дар олами илм. суръат, хуш, шаҳзода. суръати ҳаракати мошинро. ман худам гуфтам барои тангаи тиллоиро ба ман диҳед. давом медиҳем, дигар савол метиҳам. духтаракон, мо вақте ки намоиши либосҳои миллии шуморо дидем, бениҳоят хурсанд шудем. акнун бениҳоят хушнуд шуда истодаем дар даруни нохунак. барои ҳамин биёед як кӯшиш мекунем ки ҳозир ҷавоб бошед. сабаби марги Александр Пушкин чӣ буд? аз ҳама саволи осон. Буану Саидова баъзе нафарон гуфтастанд ки буд Пушкин? онҳо дуэл намуданд. дуруст, дуэл буд сабаби марги Пушкин. аҳсан, як тангаи тиллои дигар барои Маимбону Саидова. бисёр хуб. шумо ҳамроҳи Дилфуза нигоҳ кунед, қариб ки пешсаф ҳастед баробар дар ин бахш. саволи навбатӣ пешниҳод мешавад барои ҳар яки шумо. барои ҳамин бо диққат саволи навбатиро гӯш кунед. соли 1888 шӯриши деҳқонон бо сарварии ҳамон марди далер зидди зулми амири Бухоро дар Балҷувон сурат гирифта буд. чӣ ном дошт ҳамон мардуми далери шуҷоъ? бароат Маимбону. шӯриши восе. дуруст, восе ном дошт он нафар. кавкавиёй шумо Маимбону беҳтарин. аллакай 4 тангаи тилло доранд Маимбону. айни замон гуфта метавонем ки аз ҳама нафари пешсаф дар ин бахши мо. давом метиҳем саволи навбатӣ. бо диққат саволи навбатиро гӯш кунед. инам саволи шавқовар аст ва фикр мекунам ки бисёри шумо ҷавоби ин саволро медонед. он давлат ҳамзамон як қитъаи алоҳида дониста мешавад? кадом давлат ҳам давлат асту ҳам қитъа? маромад, Зулайхо. як давлати амрико, америкаи шимолӣ, америкаи ҷанубӣ мегӯянд. нодуруст, нодуруст. ҷои худро ишғол кунед. австралия боша шуд. дуруст! кавкавиёй шумо. австралия давлате аст ки ҳам давлат аст, ҳам ҳамзамон қитъа. бисёр хуб. як тангаи тиллои дигар барои Зулайхо Мародзода диҳед. хуш, бо ҳамин бахши мо ки ном дошт ҳозир ҷавоби бахши дуюми мо ба итмом мерасад. чӣ хеле ки аллакай маълум шуд, дар ин бахш аз ҳама зиёд Маимбону Саидова фаъол буданд, Дилфуза Худоёрова ва замон Зулайхо Бародзода. як қарсак барои ҳама иштирокчиёни мо. роҳ афтода намешавем мавлуда, роҳ афтода намешавем сайёҳат, зеро ки шумо имконият доред ки дар бахши сеюми мо шояд ки холҳои зиёдтар мегиред, тангаҳои тиллои зиёдтар мегиред ва метавонед ки ҳисоби худро баробар кунед бо дигар иштирокчиё. бахши дуюми мо аъзои акамон. пеш аз оне ки мо бахши дуюмиро эълон кунем, мехоҳам ки фикру ақидаи шуморо фаҳмам. умуман чӣ гуна буд? ман дидам ки баъзе вақтҳо шумо тавассул мекардед, баъзе вақтҳо саратонро мехапиду ғамгин мешудед. хуш, маромад. рости вақте ки бахши аввал буд муаррифии либосҳо, духтарон хеле фаъол буданд. мо ҳама хушнуд будем аз иштироки духтарон ва дар бахши дуюм аллакай эҳсос шуд ки хеле онқадар омода нестанд. суолҳои оддитарине буданд ки бояд ки каме зиракӣ мекардед ва ба ин суолҳо посух мегуфтед. яъне баҳои ман ин аст ки духтарҳо каме сусттар, дар маҷмӯъ каме сусттар буданд. ташаккур зиёд Фахриддин Малик. медонед аллакай зебосанамон, аллакай бубинед ки шумораҳо ба ҷамъу ба манфию ба мусбат шурӯъ шуданд. шумо масъулиятро бештар бипазиред, чунки аллакай метавонед ки барои пирӯзӣ, барои имкони бештар доштан ана ҳамин вақтҳоро бисёр босамар истифода баред. устоди аҷман бисёр дуруст қайд карданд ки дар бахши дуюм ана ҳамон ҷазобияту шавқовариву ҳамон таваҷҷуҳбарангезиро низ шумо бояд таъмин кунед, ҳам барои тамошобинон ва ҳам барои тавонмандиҳои зеҳнии худ.
ташаккур. ташаккури зиёд. марҳамат соро музофиршоева. зебосанам маънои онро надорад ки фақат зоҳиратон зебо бошад. фақат мӯйҳоятро ҳамду кунӣ тамом. бале. тамом. ман бисёртар мепазирам вақте ки ботин Дуруст. бой бошад, ороста бошад, мувофиқа кунад бо зоҳиратон. бисёр суханҳои пурмазмун. ташаккури зиёд мегӯям. зафар абдуалимов. рақобат албатта дида мешавад дар байни духтаро. ба шумо муваффақият. бахши сеюм дар пеш аст. саломат бошед. ташаккури зиёд мегӯем барои аъзои акамон. ташаккур барои иштирокчиҳо. духтаракони азиз, омодагии худро бинед. нафароне ки менависанд ку дар пурсишнома дар анкето ки ман пухту пазро аз ҳама беҳтар метавонам, ман хӯриш тайёр мекунам, ман ин, ман вай. худи ҳозир месанҷем ки то кадом андоза шумо пазанда кадбоно ҳастед. бахши сеюми озмуни зебосанам ин пайвастагӣ дорад бо пухту паз ва омода намудани хӯришҳо. қарсакҳои шумо истиқбол мегирем. ба ин саҳна ман Анвар Равшанро даъват мекунам. ин нафар сарошпази касбӣ мебошанд, ҳамзамон технологи маводҳои хӯрокворӣ. истиқбол мегирем ин нафар худашон баъд аз оне ки як вазифаи муайянро барошон пешниҳод мекунанд оиди тайёр кардани хӯриш ва худашон барои ҳар яке шумо аз 1 то 5 тангаи тиллоӣ медиҳанд. шумо омода ҳастед? тамошобинони азиз, бахши сеюми озмуни зебосанам аст. худи ҳозир ошпази касбӣ, технологи маҳсулотҳои хӯрокворӣ Анваров Равшан барои иштирокчиёни мо як намуди омода кардани хӯришро давоми 4 дақиқа нишон медиҳанд. вақти мо аллакай бояд ки равад. ҳатман иштирокчиёни мо бо диққат тамошо кунед чӣ гуна ин хӯришро омода мекунанд. нафаре ки ин хӯришро аз ҳама беҳтар омода мекунад, инро худи Анваров Равшан муайян мекунанд. ҳамчун сарошпази касбӣ соҳиби тангаҳои тиллоӣ мегардад. хӯриши мо ба фикри ман ки омода шуд. бале, бисёр хуб. қарсакҳои шумо ташаккури зиёд. хуш, тамошобинони азиз, худи ҳозир чӣ хеле ки дидед, сарошпази мо метавонад ки нишон диҳанд як бори дигар барои ҳамагон. бисёр хуб хӯришро омода карданд. 4 дақиқа вақт ҳатто зиёдӣ кард. воқеан ҳам як хӯриши аҷоиб ва пеш аз ҳама болаззат мешавад. иштирокчиёни мо шумо омода ҳастед? 5 дақиқа вақт рафтем.
24 сония. 32 сония. Иштирокчии мо Шаҳзода Назирзода аллакай ба этмом расонданд. Бисёр хуб, қарсакҳои шумо. 23 сония вақт мондааст. Иштирокчиёни мо. ҳарак шумо хоҳиш мекунам зудтар, вақти мо тароф кам шуда истодааст. зебосанамҳои гироми қадр, худи ҳозир мефаҳмем ки бисёр нафарон хӯришро чунон омода карданд ки ба фикри ман беҳтар омода мекунам. 3, 2, 1, стоп! ман хоҳиш мекунам ҳама кортҳои худро ба ҷойҳош гузоред. ман хоҳиш мекунам тамом, вақт нест. Дилфуза, ман медонам ки шумо бисёр нафари чусту чолок, аммо ҳаст қоидаҳои махсус. Анваров Равшан, сарошпази мо, ки аввалин шуда ин хӯришро омода карданд ва аз рӯи хӯрише ки Анваров Равшан омода карданд, дигарон омода карданд. Марҳамат, худи ҳозир ошпази касбӣ Анваров Равшан бағозорӣ мекунанд ва ба фикри шумо аз ҳама беҳтар ки хӯрише ки шумо сараввал омода кардед, аз шумо дида масалан омода карданд ва ба фикри шумо ин нафар соҳиби 5 тангаи тиллоӣ мебошад. ба фикри ман Шаҳзода нағз тайёр кардан 5 тангаи тиллоӣ дода шавад. беҳтарин, Шаҳзода Назирзода соҳиби 5 тангаи тиллоӣ мешаванд ва чихеле ки Анваров Равшан мегӯянд аз ҳама беҳтар ин хӯришро омода карданд. қарсакҳои шумо. хуш, акнун гуфта метавонед ки ҷои дуюм аст ва баъд аз Шаҳзода дида хубтар омода кардааст. ба фикри ман Саёҳат 4 тангаи тиллоӣ дода шавад. ба Саёҳат Абдуллоева мегӯянд ки 4 тангаи тиллоӣ дода шавад. Саёҳат 1 тангаи тиллоӣ доданд, худи ҳозир 5 мешавад. мо шуморо табрик мекунем. бисёр хуб, яъне ки хӯрише ки ин нафар омода карданд барои шумо писанд омад. ҷои сеюм 3 тангаи тиллоӣ ба ки дода мешавад? Маҳинабону. Маҳинабону 3 тангаи тиллоӣ соҳиб мешаванд. Маҳинабону Саидова. бисёр хуб, қарсакҳои шумо. худи ҳозир ин нафар соҳиби 7 танга мешаванд. Маҳинабону Саидова. ва акнун 2 тангаи тиллоӣ насиби кӣ мегардад? ба Салима 2 тангаи тиллоӣ дода шавад. Салима Сургайкова соҳиби 2 тангаи тиллоӣ мегарданд. қарсакҳои шумо. бисёр хуб. соҳиби 1 тангаи тиллоӣ кӣ мегардад? Дилфуза Худоёрова. беҳтарин. кафкобиҳои шумо. ва нафароне ки соҳиби тангаи тиллоӣ нашуданд, ин аз он шаҳодат медиҳад ки хӯрише ки шумо омода кардед ба сарошпази мо писанд наомад ва қобили қабул нест. тамошобинони азиз, идома дорад шоу-озмони телевизионии Зебосанам 2019. ташкилкунанда ва сарпарасти асосии ин чорабини ин озмони бошуку ширкати ватании Тоҷик Кристалл мебошад. акнун мегузарем ба бахши навбатӣ ки Зебосанами ҳақиқӣ бояд ки азодаи ин кор низ барояд. ин ҳам бошад дузандагӣ мебошад. худи ҳозир ба ин саҳна дузандаи касбӣ модельер тарроҳ Наргиз Муҳаммедҷоноваро даъват мекунем ки ин нафар бо тарроҳи шинохта Хуршед Саттуров ҳамкорӣ дорад. марҳамат, ба саҳна даъват мекунем ва ҳамзамон барои мо бисёр муҳим аст фаҳмидан ки чӣ гуна вазифа мешавад оиди дузандагӣ барои иштирокчиёни мо ва азодаи он чизе ки худи ҳозир Наргиз пешниҳод мекунанд онҳо баромада метавонанд ё ин ки не. хуш, Наргиз метавонед барои мо камтар маълумот диҳед ки худи ҳозир чӣ корро онҳо бояд ба анҷом расонанд ва чӣ мешавад худи ҳозир? марҳамат. ҳозир пешаки куртаи тоҷикӣ пешниҳод мекунем шумо ба пешаки куртаи тоҷикӣ. ин дар ки бошад муваффақият хоҳон ҳастем барои иштирокчиёни мо. вақти мо аллакай омода аст. рафтем.
ташаккури зиёд мегӯям барои иштирокчиён. Ман назарак шумо хоҳиш мекунам ки қайчи лавозимотое ки ҳаст онро ба ҷойҳои худ гузоред. ташаккур мегӯям барои Наргиз Мухаммадҷонова барои кӯмак. Сипоси бепоён. Вақти он омадааст ки мо бешубҳа сараввал нафароне ки аз ҳама беҳтар омода карда онҳоро муайян кунем ва баъдан нафароне ки ту як андоза сусттар кор карданд. Марҳамат. Да, бале. Ман хоҳиш мекунам аз саре ки шумо хоҳиш мекунам. Наргиз вақти он омадааст ки мо богузорӣ кунем ва фикр мекунам аллакай шумо бо кори ҳамаи онҳо ошно ҳастед. Ба фикри шумо ки аз мобайни онҳо сазовори 5 тангаи тилло аст. Сайёҳат Абдуллоева соҳиби 4 тангаи тиллоӣ гаштанд ва чӣ ки Наргиз мегӯянд, ин нафар воқеан ҳам ҳунари дузандагӣ доранд. Як қарсаки баланд, тамошобинони азиз. Ки соҳиби 3 тангаи тиллоӣ мегардад? 3. Марҳамат. Як бор дигар метавонед ки бубинед. Ман хоҳиш мекунам. Рости гап, вақте ки ман ин порчаи маторо мебинам, масалан ман намедонам ин чӣ аст. Хуш, Наргиз. Шаҳзода Назризода. Беҳтарин. Ман як чизро бояд қайд кунам ки Шаҳзода воқеан ҳам нафари фаъол ҳастанд. Ман хоҳиш мекунам ба 7 тангаи тиллои нафар 3 тангаи тиллои дигарро зам кунед. Ин нафар соҳиби 10 тангаи тиллоӣ мегарданд. ин кас 2 тангаи тиллоӣ ба Зулайхо Бародзода дода мешавад. Беҳтарин. 1 тангаи тиллоиро ба кӣ медиҳем, Наргиз? 1 тангаи тиллоӣ ба Маҳинбону Саидова медиҳем. Хушмо ташаккур мегӯем барои Наргиз Мухаммадҷонова. Қарсакҳои шумо. Ташаккур, Наргиз. худи ҳозир чӣ ки маълум шуд, дар ин бахш аз ҳама иштирокчии фаъол, чун бахши сеюми мо аз шаҳри Панҷакент Шаҳзода Назризода мебошанд. Қарсакҳои шумо. идома дорад барномаи Зебосанам. Қайд кардам ба маврид аст ки аллакай 4 озмун паст сар карданд иштирокчиҳои мо ва озмуни панҷум аст. ин озмун ном дорад азои акамон: ҷасорат ва нотарсӣ. мо худи ҳозир мефаҳмем ки то кадом андоза иштирокчиҳои мо нотарс ҳастанд. воқеан ҳам ин шарти мо душвор аст барои нафароне ки тарс доранд ва махсусан аз келакс метарсанд ё ин ки аз дигар намуди ҳайвонҳо ва ҳашаротҳо. аммо нафаре ки худи ҳозир воқеан исбот мекунад ки нотарс аст ва мисли ман мехоҳад ки воиста как дасташро бараду боз ба инҷо монад, вай соҳиби ягон танга намешавад. нафаре ки воқеан ҳам мехоҳад ки соҳиби 5 тангаи тилло гардад, дасташро ба дохили ҳамин қутие ки шумо дидагистед, қутии шишагӣ ворид мекунад, астагирамон келаск тангаҳоро мекашаду мегирад ва ин 5 танга 5 хол зам мешавад бо ҳисобҳое ки дар ин ҷо ҳаст худи ҳозир. иштирокчиёни азизи мо, шумо бо навбат омода ҳастам? чӣ гуна аст? ҳамагон розӣ ҳастанд. касе ки агар нахоҳад ҳоло ҳам сари вақт метавонад гӯяд ки ман иштирок намекунам, тамом, ягон ҳеҷ боқӣ нест. ягон нафаре ҳаст ки иштирок кардан намехоҳад, даст боло кунад. ҳама иштирок мекунад. бинед, оғоз мекунем аз Мавлуда Айдарова. Мавлуда, ин имконияти беҳтарин аст барои шумо ки барои ки тангаҳои тиллоӣ пайдо шаванд. барои ин қарсакҳои шумо Мавлуда Айдарова якумин шуда худи ҳозир нишон медиҳанд ки дар ҳақиқат ҳамин нафар нотарс ва ҷасур ҳастанд. барои ҳамин муваффақиятхон ҳастем барои шумо. дигар ягон кӯмак карда наметавонем. ин келаск аст, келаски хонагӣ аст. барои шумо мегӯям, барои ҳамин тарсидан лозим нест. умуман аз ин чиз ягон зарар дидан мумкин нест, фақат мегазаду халос. ман шӯхӣ карда истодам. марҳамат. худаш хуш, 1 танга аст. кафкубиҳои шумо. 2 танга беҳтарин. 3 танга беҳтарин. акнун ҷумида истодааст. меҷунбад, нигоҳ кунед. яку якбора метавонед ки дастонатонро. 4 танга ва 5 танга беҳтарин. Мавлуда Айдарова билохир баъд аз
چهارم بخش ما در بخش پنجم صاحب 5 تنگه طلایی شدند. ما تبریک میکنیم. بهترین ما علاقه استعداد و لیاقت هنر شما رو گفتیم. شما نوترس. اگر شما رو این بعد در اگان آزمون اشتراک کنید حتما در انکیت نویسید هنر و استعداد شما گوش شما نویسید من نوترس جسور. اکنون ماهیم بانو سعیده و اشتراکچی ما که علاقه 8 تنگه طلایی دارند اگر حاضر 5 تنگه طلایی دیگر گیرند می شود 13 تنگه طلایی. رفتیم. بهترین نگاه کرده ایستاده است و با دستایش میتواند که بهترین 5 تنگه طلایی هست. مایمون سعید ما شما را صدقاً تبریک میکنیم. بسیار خوب. از همه دختره که پیش صف آزمون ما شهزاده نظیرزاده کفکو بیا شما هست 1 2 3 4 5 رنگی پخته چینی شد کو چون آسان بهترین 15 تنگه طلایی شهزاده نظیرزاده قرصک های شما دوستان عزیز. رفتیم اشتراکچی نوبتی ما تماشابینان عزیز زلیخا برادزاده این نفر از شهر کولاب می باشند. خوش آفرین بهترین اوه کفکو بیا شما بسیار دخترین نوترس میتونید که مانت با من ندید من قطعی نه. سلیما سورگایکова قرصک شما رفتیم 1 2 3 اوه بسیار لحظه 1 تنگه دیگر است. اوه بهترین اینجا همه جسور و همه دلیر بودند من نمیدونستم. اکنون اشتراکچی نوبتی ما از شهر دوشنبه سیاحت عبداللهیوا رفتیم 1 2 3 سیاحت من دیده استم که شما ترسیده ایستاده اید. اوه 3 تا واه بسیار لحظه اساس. واه اوه بهترین کفکو بیا شما 5 تنگه طلایی احسن میگم برای شما. رفتیم اشتراکچی نوبتی ما دلفوزه خدایار و ایچوستو چولک. خوش بیاید تماشا میکنیم چگونه شما دلیر هستید. احسن بهترین 5 تنگه طلایی را نیز صاحب میگردن دلفوزه خدایار و اعضای اکمان. ما یکان چیزی لوا نمیکنم تنها شما باید ارزانید این زمان. من بسیار خرسندم از گلدختران زیبا صنمان از این جرأت و جسارتی که واقعا هم بعد از 2-3 نفر الکی با آزادی مثل چنانه که شما بیان کردید پخته چیدن نه تنگه. بسیار عالی احسن. انا همین خیلی برای شما لازم بود. تشکیلات و تدارک سالما این بخش را گذاشتند که برای نیروی اضافی برای شما تقدیم کردن یک زمینه مساعد تعیین می شود. بسیار عالی. واقعا هم در این بخش دلخوش شما اشتراک میکردید اگر چون این بخش میدونید؟ نه من میدونم منم نه. واقعا هم در این بخش ما دیدیم که گلدختران نهایت جسور بودند. بله یعنی که این فکر میکنم که در این بخش علاقه احساس کردن مسئولیتی بیشتر احساس کردن و باری دیگر اثبات کردند که دختران تاجیک بانوان تاجیک با تمکین هستند ولی تاریخ اثبات کرده است که نوترس و جسور هستند. با شما جسارت بیشتر میخواهم. احسن به همه شما. مرحمت سارا مزافیر شایوا شما اشتراک میکردید یا که نه؟ خیلی میترسم. میترسید؟ با درجهش میترسم. لیکن آفرین به دخترکویی که این دخترکوی نازنین نازک ببینید که از اون جانور نترسیده بود دست زده و یا بالو کده. آفرین شما. آفرین. آخر اینا کی آین گرد آفریدها او دخترای چل دخترانی که وطنشان را محافظت کرده بودند این نسل همونا
офарин беҳтарин. шумо. Зафар, маромад. лекин фикри ман дигар аст. фикр дорам ки ин бахш каме осонтар буд. барои оне ки агар ки дар даруни он қутӣ ягон таракан мешуд ё ин ки мор мешуд, ягон чизе ки дар ҳақиқат ба тарси калон меоварда бошад, онда мегуфтам ки беҳтарини беҳтарино. лек хоб ҳама духтарон беҳтарин буданд. ин қадар келас ки зебо келас ки нозук ва маҳин. барои ҳаминам хоб ташаккур. Ташаккур зиёд мегӯям барои Зафар Абдуалиёв барои ҷавоби шаффоф. Бисёр хуб. мо бахш дорем, азои акамон ном дорад бахши озод. ҳар як нафаре ки масалан ягон туфа оварданд ё ягон хӯриш оварданд ё ягон хӯрок оварданд ё мехоҳанд ки ягон сурудро хонанд масалан ба пуррагӣ, он чизҳое ки доранд худи ҳозир дар ин бахши озоди мо ҳунару истеъдодҳои худро нишон медиҳанд барои шумо. қарсакҳои шумо бахши озод оғоз мекунем. Маҳинбону Саидова мехоҳанд ки барои шумо маҳорати таблакнавозии худро нишон диҳанд. қарсакҳои шумо истиқбол мегирем. Маҳинбону Саидова. Браво! Аҳсан, Маҳинбону Саидова. Бисёр хуб, бисёр навозишоли буд. Ташаккури зиёд мегӯем. Мавлуда Ҳайдарова мехоҳанд ки шеър қироат кунад. ман мехоҳам шеър дар бораи модарам хонам. аввалину охирин мушкилкушоям модарам, раҳбару раҳинтизору раҳнамоям модарам, хилвати шабҳо сари гаҳвора бо Парвардигор, роз гуфте гавҳари қиматбаҳоям модарам. Ташаккури зиёд. Хавкубе шумо сипасибе поён мегӯям. Маромад иштирокчии навбатии мо Шаҳзода Назризода. Маромад. ин мӯҳра, ин бо ҳалқааш, ҳамааш кори дасти худам. ин долдӯзӣ, инаш ва эскизи худам, ҳамина худам придумать кардагию ва иша попурша задагӣ. Бисёр хуб. Ин яъне ба пуррагӣ маҳсули кори шумо аст. Аҳсан, аҳсан. Ташаккур мегӯям барои шумо. Маромад Зулайхо Бародзода. Ин акс аст ё ин ки чӣ аст барои мо фаҳмонед? ин шумо гулдӯзӣ карdeду акс? ин гулдӯзӣ аст ки дар Зебосона ман дидам ин нақшро ва анам ин нақше ки ҳаст дар инҷо, бале? бале, бале. Дар экранҳои мо, бале. ва хостам ки инро рӯи балки рӯи мато оварда ҳунари дастии худро ба шумо нишон диҳам. Инро худатон духтед, дуруст? бале. Бисёр хуб. қарсакҳои шумо. Шумо медонед ки ин чизро гирифта ба клуб намебаред? бале, инро ман ба шумо тӯҳфа мемонам. Раҳмат. Ташаккури зиёд. ин ҳатман дар фикр мекунам маркази ҷоҳири Тоҷикристалл меистад. ин ҳамчун хотира. Бисёр хуб. Нафари навбатӣ ки бо бисёр чизи болаззат омаданд.
من این یک خورش تیرماهی رو آماده کردم چنانی که میبینید این یک لونه است و در درون لوله یعنی لونه. پرنده و جوجه هاشون هستند. یک خورش تیرماهی می باشد. این از چی عبارت است؟ ما تخم رو دیدیم، دیگرش چی هست در آنجا؟ از تخم کارتوشکا و گوشت قطوس. گوشت قطوس؟ بله. بهترین. فخرالدین ملک متخصص اوید به خورش خوری. مرحمت بهترین. بسیار خوب. این رو راست میدونید به کجا برید؟ میدانم به کجا برم. بهترین. تشکر زیاد میکنم برای سلیما سرگایک و سیاحت عبداللهیوا. یکان دارید اشتراک میکنید یا اینکه نه؟ از کمان این نفر میگن که من یکان نفر دختر رو یعنی که رنگ و بار میکنم، میکاپ، اجازت باشه. برات کی رو میکنید؟ من خواهش میکنم دخترک به صحنه برایت یک بار بیاید، به صحنه برایت بینیم ما. از کمان یک بار بینید، زیرا که ما وقت داریم تو دوره لباسهای نمایش لباسهای اروپایی، تو اندم این دختر رو این نفر میخواند که رنگ و بار کنن آرایشتیان. بسیار خوب، تشکر میگم. شما میتونید روید آمادگی دیدن گیرید. نفر نوبتی که در لباسی بسیار زیبای تاجیکانه ایستاده است، معلوم است که رقص میکنند. من خواهش میکنم از کارگردان آواز که موسیقی را آماده کنند. رقص در اجرای اشتراکی ما دلفوزه خدایارова. قرصکای شما. رحمت برای 4 نفر. تشکر زیاد دلفوزه خدایارова. سپاس بپایان برای چنین رقصی زیبا. ادامه دارد شو آزمون تلویزیونی زیبا سنم 2019.
5 бахши мо ба итмом расид. Акнун бахши ниҳоӣ аст. Ин ҳам бошад бахши шашуми мо, намоиши либосҳои аврупоӣ. Мо иштирокчиёни имрӯзаро бо навбат ба саҳна мехонем. иштирокчии мо Мавлуда Ҳайдарова. қарсакҳои шумо истиқбол мегирем. намоиши либосҳои аврупоӣ. аҳсан, бисёр хуб. худи озир аъзои ҳакамон дар ёд дошта бошед, дар бахши озод Саёҳат Абдуллоева иштирокчии мо аз шаҳри Душанбе хостанд ки нишон диҳанд ки ин нафар визажист ҳастанд, яъне ки рангубор мейкапро хуб мекунанд ва он духтаре ки шумо дида бидед омода аст. марҳамат, ман хоҳиш мекунам ба ин саҳна бароед. ташаккури зиёд. ташаккур. иштирокчиёни мо акнун фурсати деринтизор наздик шуд.
пеш аз оне ки ба як нуқтаи муҳими дигарро бояд барои шумо қайд кунам. Ҳар як аъзои ҳайкамон имконият доранд ки 5 тангаи тилло диҳанд. ин шояд барои нафаре кӯмак мешавад, барои нафаре бошад масалан холҳои бисёр доранд, лозим намешавад ин чиз. Аммо нигоҳ кунед, барои чӣ мо аз аввал бо тангаи тилло пайваст кардем имрӯза барномаро? дурӯғ намегӯям. Барои чӣ? Барои ки сарпарасти ин барнома ширкати ватании Тоҷик Кристалл, маркази ҷавоҳирот Тоҷик Кристалл мебошад ки ин ширкати ватанӣ аст, бренди ватанӣ аст. ва боз барои чӣ? шумо худи ҳозир пеш аз оне ки аъзои ҳакамон 5 тангаи тиллое ки доранд барои ин ё он иштирокчӣ додан, имконият доред ки худи ҳозир гӯед ки ман дар ин озмун иштирок намекунам ва он тангаҳои тиллое ки дар қафои ҳар яки шумо ҳаст, онро ҳар як тангаи тилло 50 сомон арзиш дорад. мувофиқи оне ки бонки миллии Тоҷикистон барои муқаррар карданд, метавонед ки ба пул иваз намоед. бинед, агар ба худатон бовар дошта бошед, метавонем ҷавоби акамонро интизор шавем. агар не, нафаре ки намехоҳад иштирок кардан, метавонед ки тангаҳои тиллои худро ба пул иваз намоед. бисёр фикри хуб, ҳамитар не? нафароне ки худи ҳозир тангаҳои тиллои худро ба пул иваз мекунанд, аз озмун бояд ки даст кашанд, яъне ки дигар дар ин озмун иштирок намекунанд. ки иштирок мекунад, ки иштирок намекунад? иштирок мекунед? ҳама иштирок мекунанд? яъне ки як чиз дигарро аҳамиятед. худи ҳозир аллакай ҳама шумо розигӣ додед, имконияти дигар ба қафо баргаштан нест. ҳозир гуфта наметавонед ки ман иштирок, ман пул бояд мегирифтам, дигар шуд, ин хел шуд. ин суханҳо лозим нест. барои чӣ? барои он ки имкониятро аллакай аз даст додед. худи ҳозир аз мобайни 7 нафари шумо танҳо 2 нафар мегузарад. як чиз дигар, он тангаҳои тиллое ки шумо иваз накардед вақте ки ман барои шумо имконият додам, онҳо ҳамашон месӯзанд. яъне ки он бекор мешавад. шумо аз озмунам метавонед ки 5 нафари шумо дар ин озмун дигар иштирок накунед. ҳамаш фаҳмо? нигоҳ кунед иштирокчиёни азиз, масалан мавлуда худи ҳозир метавонад ки соҳиби 250 сомон шавад. метавонед ки ба вохтар равед, як 200 сомон ҳаст дар киса. бисёр ман. масалан нигоҳ кунед, як чиз дигар аҳамиятед, Зулайхо аз шаҳри Кӯлоб худи ҳозир 500 сомонро мегиред, меравед. лозим нест? кам 500 сомон. нигоҳ кунед, саёҳат чун дар Душанбе ҳастед, умуман ягон хароҷот нест. нигоҳ кунед, ин хато накунам, агар 700 сомон мешавад харид. не? шумо чӣ? нигоҳ кунед, 13 майнбоно як таблаки нав мехаред. ани мо худмон таблак месозем. фаҳмо шаҳзода панҷакин хай дур, вале ба ҳар ҳол нигоҳ кунед, тангаҳои тиллои шумо бисёр аст. ман фикр мекунам чанд сом мешавад? 750 сомон. барои чӣ намехоҳед ки иваз кунед? боварӣ дорам. боварӣ доред ки мегузаред? беҳтарин. бисёр нафар медонед мавлуда ҳам сахт боварӣ дорад ки мегузарад. аъзои ҳакамон, акнун ҷавоби охирон дар дасти шумо аст ва барои баъзе аз иштирокчиёни мо имконият додан надодани шумо дар дасти шумо аст. нигоҳ кунед чӣ гуна мо муайян мекунем ки кӣ мегузарад. 2 нафаре ки аз ҳама зиёд баъд аз баҳодиҳии шумо тангаи тиллояш зиёд аст, онҳо рохат мегиранд ба давраи финалии озмуни имрӯзаи мо. дигар нафарон хайрхуш. ҳамин марамад аъзои ҳакамон, оғоз мекунем аз Дилфуза Худоёрова. фикратонро гап занед, чанд тангаи тилло доданед, ҳамонро гӯед. шумо 5 тангаи тилло дар ихтиёр доред. хуб, Дилфуза ҷон, шумо дар ҳақиқат як самимияте доред. дар чанд озмуне ки ман дидам, гарчанде ки дар дилатон ҳаяҷон буд, лек шумо аз ҳамун кӯшиш мекардед ки аз ҳамин гӯем ки шартҳои озмун хуб бароед ва ҳамун чеҳраи зебои шумо, хандаи шумо, дар ҳақиқат ин чизи як тоҷикӣ аст, ин самимӣ аст. барои ҳамин шуда ман ба шумо 5 тангаи тилло метиҳам. беҳтарин. аз ҳамин сабаб 5 тангаи тилло аллакай дидан мумкин аст, дар он ҷо ҳаст. 5 тангаи тилло барои Дилфуза. шумо худи ҳозир
بالاخره 14 تا شد. تبریک قرصک شما. مرحبت استاد عزیز. ظفر درست گفتن. من که خودم در دانشکده هنرهای زیبا کار میکردم، من اگر امکانیت می بود همین خیل دخترک ها رو به فاکولته مهارت اکتوری می گرفتم. هم چهرهش زیبا، هم صمیمی، هم زنده دل، هم لباس زیب. بچه های جوان نمیشون دیگه کینوی نو باشن. بود اصلا نشون نمیدیم کی. برای همین من چند تنگه تیلو؟ 5 تنگه تیلو برای دلفوزه. بهترین. الان 19 شد. دوام میدیم فخرالدین ملیک. میدونید من با صمیمیت هایی که دلفوزه بانو دارند، منم معتقد به اینم که اعتماد و باور دارم که واقعا هم یک صمیمیت خاصه دارند. چون که در برنامه قبلی در آزمونی که کاستینگ بود، من زمزمه میکردم به طور زنده و دلفوزه بانو میرقصیدند و گفتند که نه من راضی نیستم، یک موسیقی دیگر پورا گذارید تا من برقصم. نگاه کنید که چقدر نیروی به پایان دارند. منم روزه یعنی زینه های تای کرده دلفوزه را با یعنی که 5 تنگه میخواهم که بهترین. بله دلفوزه 5 تنگه تیلا برای دلفوزه. سپاس می‌کنم. دلخواه ناظر شاه. واقعا هم شما در همه بخش‌ها نهایت فعال بودید و به من بیشتر پسند اومد وقتی که با لباسی چکن پدید اومدن روی صحنه و یک رقص رو خیلی پروفسیونالی کسبی اجرا کردید. مثلا یک آدم اگر اطراف می نگریست فکر میکرد که کدام یک مثلا رقصه کسبی همین رقص رو انجام میدهد و با اینوبتی اون که در همه بخش‌ها نهایت فعال بودید ما از اینجا نظاره میکردیم. من نیز میخواهم بهایش رو 5 بگذارم. احسن، تشکر. 20 تنگه تیلو. ما شما رو تبریک میکنیم دیگه. بسیار خوب. قرصک 29 تنگه تیلو. مرحمت سیاحت عبداللهیوا، غازه کمان، ظفر عبدالعلیموف. فکر شما رو میفهمیم. میتونید که فکرتون رو بیان کنید. میتونید که یک بار واگذاری کنید. چگونه برای شما پسند است؟ فکر دارم که همه سخنهای بهترین حاضر در پیش هستند. استادان سخن میکنند. من برای همین تنها بها رو میگذارم. خب بهای من 4 تنگه تیلو. فهمم. 18 شد الکی. سورم اضافی شاید مرحمت. شاید سختگیرترین انسان در همین آزمون من باشم. برای چی؟ از بس که خودم کارگردان هستم و درس مهارت اکتوری درس میدادم، به من این مهارت اکتوریش ارتیستیزم نمیرسید. برای همین هم 3 تنگه تیلو. متاسفانه. مرحمت فخرالدین ملیک. چونین زیبا صنمی به نهایت زیبا به مثل سیاحت تمام ارزش های زیبنده بودن را دارد، ولی چی علاج؟ این آزمون است. من نیز با سیاحت بانو 3 تنگه تقدیم میکنم. تشکر زیاد میگیم برای شما فخرالدین ملیک. 3 تنگه تیلو. دلخواه من نیز 3 تنگه تقدیم میکنم و شرح میدیم برای چی. برای اونکه سیاحت وقتی که روی صحنه اومدن مثل یک همین خیلی احساس کردم از دور مثل یک بانوی اصل زاده پدید اومدن به صحنه پیش روی ما، ولی نهایت در عمق دلشان یک غمگینی احساس می شود. اگر شما احساس کرده باشید چرا غمگین هستن نمیدونم. انا همین جهت ها شما رو کمی به قفا کشیدند. برای همین این من فکر میکنم که این آخری کار نیست و آینده ها باید انا همین چیز رو به این نوبت بگیرید. یعنی کمی شما مثل که به زور اومده باشید همینجا. انا این چیز من احساس کردم. نباشد مثلا صورتی خیلی زیبایی تاجیکانه دارن، قد و قامتی زیبا و افسوس میخورم. افسوس
مشکل است ولی افسوس. تشکر زیاد میگیم برای دلخواه نازیرشاه. تشکر برای سیاحت عبداللهیوا. حالا غمگین شدن لازم نیست، زیرا که دیگر اشتراکچی‌ها حالا تا با آخر تنگای طلای خود را نگرفتند و برای همین هم شاید که امکانیت دارید. مرحمت اشتراکچی ما سلیما سورگایکова. ظفر عبدالعلیمов مرحمت. خب در حقیقت مهارت نوترسی دارید، در حقیقت بسیار مهارت زیاد دارید، لیک من باز هم گویم که از حسابی کم دیدنی صمیمیت هر کار میکنید، من در کجای نباشم همین سخن گپ میزنم، هر کار میکنید صمیمی کنید، صدقا کنید، نترسید، صحنه شما رو نمیگرزد یا که میکروفون یا که حکمان. برای چی آمدید همینجا؟ برای که خود رو نشان دادن، یعنی همتر نه؟ برای همین چیز کمی به من نرسید، لیکن همتون زیبا هستید، شما هم زیبا هستید و از این سبب من موندم 4 تنگای طلا برای سلیما سورگایکова. سورم زوفیر شویوا مرحمت. صحنه‌زیب هستید، جرأت دارید. وقتی که شما زادگاهتون رو معرفی کردید خیلی پسندم اومد. انا برای صمیمی درباره زادگاهتون نقل کردنتون من برای شما 4 طلا میدم. احسن، تشکر زیاد. 4 تنگای طلا، بسیار خوب. علاقه 17 میشود به فکرم. مرحمت فخرالدین ملیک، فکر شما رو میخوایم که فهمیم. وقتی که سلیما بانو روی صحنه می آمدن آزادیشان بسیار فرق میکرد، چرخ میزدن، بسیار آزاد بودن. بعد در سخنرانی هم کوشش میکردن که در همون منطقه خود هر ارزش هایی داشتن و بسیاری ها بیان کردن که ما لکه میخواهیم که به مرغاب رویم، میخواهیم که در سیاحت مرغاب ما را سلیما همراهی کند و من خودی همین آزادی را بسیار دوست می‌دارم سلیما بانو و من با خوشنودی و با فرحمندی به شما 5 تنگه تقدیم میکنم. احسن، بهترین. تشکر زیاد میگیم. 5 تنگه طلا. دلخواه نازیرشاه مرحمت. وقتی که شما ناحیه خود رو معرفی کردید، زادگاه خود رو راستی دوست داشتین زادگاهشون رو و ببینید که تمام دستاوردهایی در ناحیهشون هستن خیلی نازک بینانه به ما پیشنهاد کردن، بیان کردن و در مورد یک حیوانی خیلی نادر و نوتکرار که در تاجیکستان هست قطوس گفتن این خیلی خوب است، یعنی که دوست داشتن وطن از دوست داشتن زادگاه سر می شود و اون نفری که زادگاه خود دوست می دارد وطن خود رو دوست می دارد و به شما موفقیت می خواهم و بهای 4 برای شما. 4 تنگه طلا. تشکر زیاد میگیم برای اعضای کمان. تشکر برای سلیما. 26 بعد نه. زلیخا برادزاده مرحمت. ظفر عبدالعلیمov فکرهای شما رو میخوایم فهمیم و همزمان بهای شما رو. خب چی گفتنی هستم؟ در حقیقت شما هم به نهایت با مهارت هستید، زیبا هستید، با یک سیمای تاجیکی هستید و فکر دارم که در این آزمون خب این آزمون است، خب یک نفر برد میکند، نفر بای میتید، لیک به فکر من که شما چی کسی برد کند، کسی بای تید، شما همه وقت برد کردگی هستید علاکای. برای همینم با این مهارت های خود من به شما 4 میمونم، 4 تنگه میتید. تشکر زیاد میگیم برای ظفر عبدالعلیمov. سورم زوفیر شویوا مرحمت. خیلی دخترک زیبا، قد و بستش موافق است به همین آزمون ما. فقط یک چیز مرا ناراحت میکرد، وقتی که شما سوال میدادید به سوالای شما جواب ندادن، خیلی خطا کردن. من میخوام که هم باطینتون خوشروی باشد هم ظاهرتون. برای همین 4. برای 4. تشکر زیاد. تشکر زیاد. فخرالدین ملیک مرحمت. من تمامی همین گل دخترانی که در این بخش ها و همین زینه رسیدن
муборакбод мегӯям. Шумо аллакай пирӯз ҳастед. новобаста аз ин холу балу дигар равзаҳое ки дар ҳошияи доираи ҳамин барнома татбиқ мешавад. ман 4 танга барои зулайхобону тақдим мекунам ва барои шумо бурдбориву муваффақияту пирӯзӣ мехоҳам. ташаккури зиёд барои шумо. ин баҳое ки мо барои иштирокчиён мегузорем, ин баҳои масалан як бахш нест. мо ба инобат гирифтем ки дар бахшҳои қаблӣ чӣ гуна буд, ҳозир чӣ гуна аст. шумо дар бахши суолу ҷавоб сустар будед, ба суолҳо хеле суст ҷавоб медодед ва як сабаби суст суолҳоро ҷавоб додан ё дарав посух нагуфтан ба суолҳо ин кам китоб хондан аст. ин эҳсос мешавад ки кам китоб мехонед ва дар зиндагӣ ин шуморо ба сӯи қафо мекашад кам китоб хондан ва дар бахши омода кардани хӯриш низ каме пешсаф набудед. барои ҳамин ман баҳои 3 мегузорам, яъне 3 танга тақдим мекунам. ташаккури зиёд мекунем барои дилхоҳи Нозиршо. сипоси бепоён. дар умум холи Зулайхо Баротзода 25 холро ташкил мекунад, 25 тангаи тилло. Маромад Шаҳзода Назризода яке аз иштирокчиёни воқеан ҳам фаъоли мо ки то ин ҷониб 15 тангаи тилло доранд. ин аз ҳама иштирокчии пешсафи имрӯза Озмон. Маромад. дар ҳақиқат он 15 холе ки гирифтан қавли русо мегӯянд заработала кор кардан. албатта ки бале ҳалолаш кардан. хуб ва ман бошам 4 холе дигар метиҳам. барои чӣ? барое ки ҷойҳое буд ки дар ҳақиқат шумо сустар будед. агар ки ман 5 хол монам ин каме ҳам нодуруст мешуд. албатта ташаккури зиёд мегӯем барои Зафар Абдуалиёв. Сора Музофиршоева. дузандаи хуб ҳастед, катбонуи хуб ҳастед, шаке надорам. лекин боз ҳамон гап, ҳамин ҷуръататон мисли ки артистизмам намерасад. дилфуза нестед шумо гуфтани гап. зиндадилтар бошед духтарҷон. агар ҳамин чиз дар шумо бошад ҳатман муваффақ мешавед. барои ҳамин 4 тангаи тилло ташаккур мегӯям барои Сора Музофиршоева. устод Фахриддини Малик. Маромад. бисёр дуруст мегӯям. Шаҳноза вақте бибинед ки шумо вақте камакак табассум кардед мисли гул шукуфтед. бисёр зебанда аст барои гулдухтари ҷавон, яъне ки ҳамун чеҳраи шодобу бонишотро нигоҳ доштан, ҳифз кардан. ман ҳам 4 танга медиҳам ба Шаҳноза Боно. ташаккури зиёд мегӯем. дилхоҳи Нозиршо. Маромад. ман баромади Шаҳзодаро дар Панҷакен дида будам ва аз ҳамунҷа эҳсос кардам ки духтари хеле орумтабиат ҳастанд ва бубинед ки бо ҳамин гуна орумтабиатӣ аллакай ба даври дуюм гузаштанд. ин хеле хуб аст. боз ҳамчи тавре ки гуфтанд як ҷуръат намерасад барои шумо, ба ҷуръаттар бошед. ман фикр мекунам ки агар каме ба ҷуръат бошед оянда муваффақ мешавед. дар тамоми корҳо ба ҷуръатӣ лозим аст, вале ман эҳтиром мекунам ҳунари шуморо. ҳунари зардӯзӣ доред, ҳунари дузандагӣ доред. эҳтиром мегузорам ба ин ва ба шумо 3 танга тақдим мекунам. 3 танга тақдим мекунед? ман фикр кардам 5 танга тақдим. вале ҳеҷ гап нест. қарсакҳои шумо ташаккур мегӯем барои иштирок. вале ба ҳар ҳол ҳам ҳозир нигоҳ кунем, агар мо ҳисоб кунем, бале аз ҳама холи баланд насиби Шаҳзода Назризода гаштааст. Маимбону Саидова духтареке ки воқеан ҳам мусиқачӣ ҳастанд, ҳам катбону, ҳама тарафа. тавлакчӣ. бале дар ҳақиқат маҳорати хуб доред дар бахши дуввум. ба фикрам ки аз ҳама пешсаф будед. ин бахш дар ҳақиқат аз ҳама қин буд, барои ин ки савол ҷавоб буд. дар ин ҷо на танҳо зебогиро нигоҳ мекардем, балки дониши шумо ҳамаро медидем. барои ҳаминам ташаккур мегӯям барои шумо ва 4 тангаи тилло бари шумо. ташаккури зиёд. Сора Музофиршоева. манам ҳамфикр ҳастам бо Зафар. ман нигоҳ мекунам вай қада бинед, вай сарв, чеҳраи зебо, асбоб навохтанатон вай бебаҳост.
لیکن با همون گپ جرأت آزاد باید در صحنه باشید. این خیلی خودتون ندارید. من بسیار دختره که شرمگین هستم. ما میبینیم که شما شرمگین هستید، لیکن این آزمون است برای همین 4 تنگه. برای 4 تنگه تشکر زیاد میگیم برای سارا مظفرشاه و استاد عزیزی ما. فخرالدین ملک، جواب شما را انتظار هستیم. وقتی که مهین بانو مطربی میکردن بسیار ممتاز بود. از بس که آزمون بخش های مختلف داشت. آزمون تنها در یک بخش نبود. مدیریت برنامه های خودی بخش های همین زیبا صنم کمی مرکبتر است، برای که شما در آزمون شرکت میکنید که تمام گلدختران منطقه خود و تاجیکستان را هم در زیبایی، هم در توانمندی ذهنی، هم در پخت و پز و کدبانو بودن و دیگر روزه هایی که یک شخصیت زن یا که یک الگو دختر یا که یک زیبا صنم را در مجموع انعکاس میکند. و من یاد دارم که در همان رقابت های ذهنی کم و بیش بعضی از همان چست و چالاکی چنانه که میگویند مثل دلفوزه به شما حتما ضرور است و من برای شما در آینده برار میخواهم 3 تنگه بهر شما من تقدیم میکنم. تشکر زیاد میکنم برای شما. دلخواه نظیر شما. ما مهارتی بلندی مهین بانو رو در نواختن تبلک دیدیم. انا در همین بخش خیلی ماهر بودید. خیلی ماهر ما رو تسخیر کردید و در دیگر بخش ها سوستر بودن. برای همین خصوصا در بخشی که وقتی که شما معرفی میکردید ناحیه خود رو، وقتی که شخصیت ها رو نمبر کردید گفتید که نیگنه رؤوف و بزرگ صبیر از ناحیه وحدت هستند. این غلط است. یعنی که فیض‌آباد گفتن منطقه است در تاجیکستان. این یعنی که وقتی که جهان میشناسد مثلا بزرگ صبیر رو، نیگینه رو، شما یک غلطی دغل کردید. برای همین باز هم میگویم که بیشتر کتاب خوانند و من 3 تنگه تقدیم میکنم. 3 تنگه. تشکر زیاد میکنم برای از کمان. در عموم خالهای اشتراکچی ما مهین بانو سعید و 27 خال را تشکیل میکنند. بد نیست به هر حال. مراد مولوده حیدر و ظفر عبدالعلیمов شما را سخن با شما داده میشود. مولوده خان، شما زیبا هستید در حقیقت. یک قدی رسا دارید و لیکن من یک چیز رو فهمیدم که شما کمی هم تیاریتون سسترک بود به فکر من. هم خیلی نیست؟ برای همینم در چند بخش شما خب 5 خال گرفتید. اگر همون کارت کلاس نمیشد بله خب شاید که 5 نمیشد. از همین سبب باید که من 3 تنگتی هم به شما. راضی هستید؟ سلامت باشید. رحمت برای شما. مولوده جان، از بس که شما در آزمون خیلی بی‌طرف بودید، خیلی افسوس میخورم. چرا خیلی زنده دل نبودید؟ چرا خیلی نکوشیدید که شما هم در قطار دیگر دخترها فعال باشید؟ خودداری کردید؟ نمیدونم، یا که آماده نبودید؟ برای من بخشش 2 تنگه. رحمت. تشکر زیاد. فخرالدین ملک. من هم به گفته های استاد با تاکیدم، چون که بسیاری از دخترها شاید در داخل گمان میکنند بعد از آزمون، بعد از برنامه توانمندی های خود را در بسیار جایها میبینند. وقتی برای نشان دادن بعد میبینیم که آنها خیلی خودداری میکنند. به همین خاطر خوب میشود مولوده بانو اگر که با همین قدی رسا، با همین جوانی ارزنده، با همین زیبایی که شما دارید، هم در لطف بیان، هم در ببینید شما شعر میخونید، همون شعر خوب از یاد کردن در کار. وقتی که حکمان میگویند ما در اینجا نشسته مسئول میشویم، برای ما یعنی که مسئولیت است که ما با کدام اندازه
چون این برنامه تلویزیونی است همگان تماشا میکنند به همین خاطر ما نمیخواهیم که درشت و دغل باشیم به همین خاطر من بسیار میخواستم که همون خودداری هایی که شما میکنید در آزمون ضرور نیستن همه توانمندی هایی که دارید باز کنید بگذار مردم ببینند من به شما 3 تنگه تقدیم میکنم تشکر زیاد دلخواه نظیر شاه جواب شما را انتظار هستیم وقتی که مولوده معرفی میکردند زادگاه خود رو بختر رو درباره عموما این یک شهر قدیمه است تاریخ قدیمه دارد هیچ چیز نگفتید درباره بختر چیزی نگفتید یعنی که کم آگاهی دارید درباره موضوعهای تاریخی درباره تاریخ ناحیه خود کم گفتید و در بخش سوال و جواب قریب گویا که شما وجود نداشتید شرکت نکردید قریب کی شما ندیدید این کس بودند شما ندیدید برای همین من به شما 3 تنگه تقدیم میکنم تشکر زیاد برای تنگه هایتان تماشاچیان عزیز خیلی که امروز هر یک شما شاهد بودید اعضای اکمان تشکر میگویم برای بگذاری عادلانه تشکر میگویم برای اشتراکچی‌هایی که امروز اشتراک کردند و در حقیقت هم نفری که استعداد دارد هنر دارد مهارت دارد توانست که با مرحله های دیگر گذرد امروز 2 نفر اشتراکچی از مابین 7 نفر با دوری فینالی دوری اساسی روخت میبند و اینها دلفوزه خدایار و میباشند با 29 تنگه طلا قرصک شما و در امروزه دور در گروه یکم از همه نفر بهترین شاهزاده نظریزاده قرصک شما دلفوزه خدایار و این نفر معرفی میکنند از نوع توبه مرکز میباشند از شهر نو و همزمان از پنجکنتی بوستونی ولایت سوخت شاهزاده نظریزاده قرصک شما اینا غالبان ما میباشند و 5 نفر دیگری که به دور دوم نگذاشتند میگم که غمگین نشوید حتما توفیق میشود از جانب سرپرست این شورابینی شرکت وطنی تاجیک کریستال مولوده امروز شما تا یکان خیلی که اعضای کمان هم گفتند کمتر سست‌تر بودید چی سبب شد که شما مثلا نه اونقدر هم چست و چالاک بودید امروز در امروزه برای که من با دیر گفته بودن برای می کمتر تیاری ندیدیم بعد اولو رحمت میگویم با همه با شرکت تاجیک کریستال رحمت که این خیلی شرایط ها رو با ما دختران جوان میدهند خیلی که میگه главное победа участие از بین او قدر دختر در شهر بختر گذاشتیم با ما این خودش یک فخر است رحمت به همه با شما هم رحمتی کلان تشکر زیاد کپکوبیاشا برای اشتراکچی ما این بانو وقتی که شما همین دوره دوم با همه اشتراکچی‌ها شما آشنا شدید زیرا که علاقه فکر میکنم دوگانه هم هستید دوست شدید با فکر شما کی غالب میبرامد در دلتون بود که چنین حسیات که میگفتید یا این یا من یا اون کس دیگه نه من نمیدونم همه شون زیبا بودن من مجبور نیستم که مثال بهاتیم لیکن همون زیبا بودیم کدام سزاوار بود گذشت نگذشتگی هیچ گپ نه باز دورهای دیگر باز آزمونهای دیگر موفقیت خواهم هستم برای شما تشکر زلیخا نگاه کنید با فکر شما امروزه بخش امروزه دوری ما دوری دوم عادلانه بود یا اینکه نه عادلانه بود حتما بعضی وقت آدم میشود که به حسیات دچار میشود هیجان زده میشود از این سبب من نتوانستم که مقصد تیز دست خود را بالا کنم در دیگر بخش سوال جواب لیکن هر کدامی که حق بود گذشت بسیار خوب قرصک‌های شما برای زلیخا از شهر کلاب از ولایت مختار کوهستان بدخشان سلیمه هستند سلیمه با فکر شما در کدام بخش واقعا همین سستی شما حس کرده میشد در دوزندگی البته شما دوزندگی رو نمیتوانید مهارت اساسی شما چی است سرودخوانی و رقص سرودخوانی رقص با سرودخوانی و رقص کردن حتما دعوت کنید این نفر رو با دختر شاهزاده رو دعوت کردن لازم است در کجا شاهزاده بسیار خوب سیاحت بسیار دخترکی زیبا اشتراکچی ما از پایتخت عزیز ما شهر دوشنبه امروز من فکر میکنم که در بسیار بخشا فعال بودن اما متاسفانه یک دو سه نفرای خوب هستند در درون ناخونه که نام دارن اعضای کمان اونها سبب شدن که شما به دور دوم نگذارید این به دور سوم نگذارید این عیبی من نه
айби онҳо. Ягон гуфтанӣ доред ё ин ки не? Аз чӣ розӣ ҳастед, аз чӣ розӣ нестед? ҳама чӣ розӣ ҳастам. Раҳмати калон ба ширкати Тоҷик Кристалл ки барои мо духтарон чунин озмунҳоро ташкил мекунанд. Раҳмат ба доварон. Ман розӣ ҳастам аз ҳама. Раҳмат, ташаккури зиёд мегӯем. Акнун ғолибони мо биёед, шумо ба ҳаминҷо биёед ба микрофон. Дилфуза, марҳамат, он чизе ки гуфтан мехоҳед бигӯед. рости гап аввал ба пеш будам ва баъд якчанд даврҳо ки дар ин ҷо вай буд ман натавонистам ки маҳорати худамро нишон диҳам ва дар охир ман роҳ афтода набудам ки дар ин озмун мегузарам, ҳама вақт ба пеш. боварӣ надоштед ки мегузаред ба даври финалӣ асосӣ? Не, боварӣ надоштам. Надоштед? аз аввал боварӣ доштам ва баъди якчанд озмуни бали дигар духтаронро дидам, боз ҳама хел ҳам кӯшиш кардам. Ино аз куҷо пайдо шуданд? Дилфуза Худоёрова, кафкобиёи шумо, иштирокчии мо аз шаҳри Нав. Мана ғолиби мо Шаҳзода Назизода, бисёр духтараки хоксор, самимӣ. Марҳамат. раҳмат ба ҳамаи шумоҳон ки мана дастгирӣ кардед. бисёр нам. Самимиён, ман шуморо табрик мекунам бори дигар. Муҳим нест ягон чиз гуфтан, он чизе ки лозим буд шумо имрӯз гуфтед, дар бахшҳо иштирок кардед. Ташаккур барои масалан 7 гулдухтари зебои тоҷик, як қарсак. Новаста аз оне ки ки ба давраи дуюм гузашт ё нагузашт, ҳар як шумо зебосанами ҳақиқӣ, зебосанами ҳаматараф ҳастед. Як қарсаки баланд, дӯстони азиз. Ташаккур мегӯям барои иштирокчиён, ташаккур мегӯям барои аъзои ҳакамон. Ин буд даври дуюм, гурӯҳи якуми иштирокчиёни мо. ва қайд кардан ба мавриди аст ки сарпараст ва ташкилкунандаи асосии шоу озмуни телевизионии Зебосанам 2019 маркази ҷавоҳироти Тоҷик Кристалл мебошад. Во мехӯрем ҳафтаи оянда, гурӯҳи дуюм моро интизор аст. Рақобат то рафт шадид шуда истодааст. Зебосанам 2019 номан аст Мамборис Усмонов. Хайр то ҳафтаи оянда.